Muhammad tumwebaze mukama w'enkoko nagera ngo abinazi bamutahiriye shaha nkamunana z'ekiro kandi bakozesa peteroli okosya ebiju by'enkoko ze. Zoba shaha munana gusesa nafuna abazigu biza bashuka batora habizu by'enkoko babasafuta mu mwana gaterembi babasaba tutasaho ncenke bitu ezikuciro bw'ibintu zireba burahari zagasapwiramo inkoko zikungana kabina kandi inkoko iryahiduye mutware eshatu. Abaturano bagira ngo Muhammadi abinazi bamutwireho ukwezenka kumwe nyuma egira igimu y'enkoko egiye nyine atakagira ese myezi nk'ebiri nyuma akareta nk'enkoko ere enkoko z'ekiju kimwe zikafa enkoko nka bishatu twategatega kuba bazihira umubazi hanyuma aho yahinduramo yategeza ngo ubundi enkoko ziyabura resire zikazine bikabiri yashiramo kureta enkoko zindi izo ngo zabira resire enyuma ho yashyize nko mutwaro gumwe cyo mitware ibiri bijabire enkoko 200 mu bundi gumwe ukanda vura nagira ubwoba navura nayanga abantu bakatwampare navura nayanga ogwabire nashomesa n'abantu abandi habikwatirine no kuri senkoko kandi nashaba government okumuhwera nako gukwiza kugira ngo izenkoko zatandika kugamwa amahuri kandi ke kugatwara acare twatesizeho na kamponemu bene bakobwana kukohereza bakiraya basa kuhamakasenda cyakumaha kuba inkoko bazimara. Muhammadi abaresire nkurakora no mukacho wampare umurucho wa migo kohereza insiyona abatakohereza kacho wampare abanahereza insiyona akwaba abahapuyo abana bingora abakitutu bona bine bagore nkuko hano. Abaturano bongera bagira ngo econgize bikorwa byo gwinazo mugombora yabo tubine polisi kandi nahitwari juro mwanyogu polisi yabetaka shikireho nabeshengereza kuturahiza kucondoza kurungi obo inobuzare na ugo muntu no turata muisire atirista rugo mucyara koreki. Gideon byabonora umukuru w'entebe yakashatahabwe gombora ya hapuyo nagira ngo bariyo nibaza koreso mukono gwecoma okumara ibikorwa nkebi kandi abatura bahigwa kongera ubukumi aha bintu byabo uteka ba security eno tugita terrorism ono nakirano omuntu wakutega bomu abantu akaita abantu abatene musango nonu waisire enkuza mugenzi waitu ya zoki omuro gwinganira hano enkwezi kupingula bikume bina ogu mutu ijomono ebyo kwerinda tibiri bya gisho tibiri bya chairman siri tibiri bya president yaiti twena tulhamu ni sasa munkuhura batya person ba abomuruka gunu omujunga cyetalamenting miliyoni mwe kubagiza ngo abantu bakabayeho ubusobozi abantu babayeho bato ubusobozi. Amakuraga gashakwa Philip Manangira omuricegegwa.